ovo je Zombie Spawner, a danas ćemo ovdje malo poboljšati ovu zombie farmu. Mislim da treba malo promjene. Hehehehe, pozdrav ljudi i dobrodošli u novu epizodu na Croc Rec serveru. Nalazimo se u tunelu kojeg moramo prokopati prema gore, jer danas sam odlučio da malo poboljšamo ovu zombie farmu, to jest buduću zombie farmu. Ovo je bila jedna vrlo jednostavna zombie farma na početku sezone, kada je netko ovo gradio, i ja sam odlučio da je malo proljepšam, moderniziram i praktički poboljšam. Pokazat ću vam gdje je to, znači direktno ispod spavna, nije točno ispod centra, ali ispod jedne strane, kao što vidite, tu još i piše lijepo XP farma, to je na ovoj strani gdje je tunel. Znači ovdje je ta XP farma koju sam danas na početku odlučio malo proljepšati, da imamo normalnu XP farmu odmah ispod spavna za sve koji trebaju. Za sada sam samo pomaknuo pod par blokova, stavio vodu iza, tako da ima više prostora za spavnati se zombijima, i sada moram iskopati tunel do gore koji će ih baciti, to jest koji će ih prvo odvesti gore, a zatim baciti natrag dolje na neko područje ovdje otprilike. To još moram odlučiti, možda baš eto ovdje, no moramo ostaviti mjesta i za chestove i svašta nešto još što će se uređivati, tako da ima još dosta procesa oko planiranja ove farme, te ima još dosta toga što moram sagraditi, kao na primjer ta dva tunela kojima će putovati zombi. No mislim da bi ovo bilo dobro mjesto, jer ako stojimo ovdje vidimo da aktiviramo spawner, tako da možemo odmah i ubiti zombije, tako da bi ovo bilo zapravo idealno mjesto. Označit ću ga ovako i zapisati si svakako koordinate. No da, prije nego što krenemo, eto još sam vam htio napomenuti da možete pogledati moj drugi YouTube kanal. Znači za sve koji niste znali, imam drugi YouTube kanal koji se zove mojim imenom i prezimenom. Možete pogledati na njemu moje vlogove, tamo ću stavljati vlogove. Sada su malo u pauzi jer je škola, pa nema baš nečeg previše zanimljivog o čemu bi mogao snimati, no ima oko 5 do 6 videa već tamo. Iz Mostara su bili vlogovi, par dana na praznicima kada sam bio su također bili vlogovi, tako da eto pogledajte malo vlogove i napišite mi na onom kanalu kako vam se sviđa taj kanal. Link vam je u opisu videa, tako da ga pogledajte. I eto pogledajte moj drugi kanal na kojem će preko ljeta biti veća aktivnost nego na glavnom kanalu, pošto preko ljeta ni neće baš biti previše za računalom. No, bez da previše duljim ovu epizodu, idemo krenuti raditi na ovoj farmi. U redu ljudi, aktivirat ćemo sada spawner ZZ-Pejox. Aktivirat ćemo ga tako da ovdje postavimo, to jest da uništimo ove torčeve koji će potpuno onda zamračiti prostoriju. I sada bismo trebali vidjeti da se spawnaju zombiji. I jedna stvar koju nisam složio jest dolje mali zombiji prežive. Mali zombiji ne mogu ići kroz ovaj lift koji je ovdje složen, tako da moram iza složiti način kako ćemo utopiti male zombije. No oni sada idu ovdje gore, ne možete vidjeti jer je lift u zidu, no spuštaju se, to jest padaju ovim liftom, te će završiti ovdje na kraju dolje. I tu su na 2 hita ili na 3, ovisi kako koji. No, pošto u Minecraft 1.9 verziji imamo ovu opciju da kada zamahnemo mačem udarimo više entity odjednom. Kada mačem ovdje udarimo, vidjet ćete skupinu zombija, uvićemo ih većinu odjednom. Sada imamo evo 2, 3 napravili, dobro, ovo je pun gold armor, on će možda preživjeti. No eto, pričekat ćemo još par komada, čujem ove male da su preživjeli, tako da to moram sigurno popraviti. Jer zbog malih ne mogu sada veliki proći, mislim da je tako. No, probat ćemo ovako zamahnuti, vidite, jednim mahom možemo ih više ubiti. Samo zbog ovog sa gold armorom baš i ne možemo. No eto, svi item idu ovdje za sada u ovaj chest. Ovdje kasnije ćemo naravno imati više chestova, sa sobom imam samo 6 komada. No ovdje će biti itemi za sav taj rotten flesh i sve stvari koje si želi neko enchantati. Ovdje kasnije možemo dodati vrlo lagano i enchanting table. Ovdje stane sve bez problema jer ima stvarno puno prostora, a farma je iznad, tako da
nećemo smetati nikome ovdje. Uglavnom je sve prazan prostor, tako da ovdje može stati enchanting table bez ikakvog problema. I evo da probamo sada odmah si i popraviti recimo i bow i pickaxe jer imam mending na oba dva. Ovako ćemo zamahnuti, držati pickaxe da pokupimo XP i možemo si popraviti pickaxe i bow. Eto, zanimljiva stvar. No da, eto vidite, tako radi farma. Sada još moram složiti samo taj dio gdje ćemo male zombije ubiti i to ću napraviti tako da prvo postavim torčeve okolo jer ne želim da farma radi dok ja radim, da se stalno ne stvaraju novi zombiji i onda me mogu vrlo lako ubiti. No da, vidjet ćete sada da ovdje ima puno malih zombija. Eto, kao što vidite, oni ne mogu se penjati ovim liftom, tako da moramo njih propustiti dalje. Iskopat ćemo ovako, pokazat ću vam kako se radi. Znači, njih ćemo propustiti dalje, te ćemo složiti, sada morat ću ovo zatvoriti da mi ne dođe neki novi mob, to jest zombi. I mali zombi idu dalje, što znači da će završiti ovdje, na ovom bloku, te ovdje moramo složiti nekakav način da ih lako ubijemo. A to je najlakše da ih utopimo, pošto su oni mobovi jedan blok visine, možemo ih vrlo lako utopiti i mogu vam to čak i demonstrirati ovako. Postavit ćemo jedan water ovdje, a drugi ovdje i sada će se ovo malo preliti, no u biti ne smije tamo biti znak jer onda mogu proći, nego tamo treba biti blok, tamo treba biti sve zagrađeno i mali zombi sada kada dođu oni će proći dalje, te će završiti u ovome i jednostavno se utopiti. Njihove dropove nećemo skupljati, sada dolaze mi neki zombi, da vidimo mogu proći, tako, samo da se ja lijepo popnem ovdje nekako, ako je to moguće. Ups, ne smijem tu postavljati blokove. Ovdje trebam jedan. Tako, sve ću počistiti za sobom. Moram paziti da ne uništim spawner slučajno. I sada će mali zombi dolje umrijeti. Njihove dropove nećemo dobiti, no i nisu neki problem, jer i onako imamo puno dropova od ovih velikih zombija. Tako da mi nije žao za tih par rotten flasha koje dobijemo od malih. I da pogledamo koliko imamo ovdje već zombija. Sigurno hrpa, jednim zamahom možemo većinu ubiti ovako, dobijemo XP i ovo je odlična XP farma, vrlo jednostavna, vrlo brza. Kao što vidite, ja sam 2 levela skupio, to jest više od 2 levela, samo što sam ovu farmu radio, tako da znate da je vrlo učinkovita. No da, to je to za ovu farmu, nećemo se više ovime baviti, ovo ćemo staviti nekom od igrača da uredi, tko god želi može doći ovo urediti i složiti kako god želi da izgleda. Mi sada idemo do moje baze, jer vam imam nešto za pokazati, pa pričat ćemo putem. Na početku epizode spomenuo sam svoj drugi kanal, tamo možete me posjetiti i pogledati vlogove ako želite. Također, mnogo vas ne zna da ja imam i Facebook i Instagram stranicu, tako da me možete posjetiti i na Facebooku i na Instagramu. Na Facebooku sam, ovo mi je predobro, na Facebooku sam Luka5253, naravno stranica na Facebooku. Na privatan profil nažalost ne dodajem nikoga, tako da sva pitanja me možete uvijek na stranici pitati. Na Instagramu sam također Luka_5253. Imate u opisu svakog videa moje linkove socijalnih mreža, tako da me možete pratiti na tim svim socijalnim mrežama dok malo riješim ove kripere. Dobre, znači imamo shopove, počeli smo graditi shopove na serveru. Ovo je mislim od Rampe, jer sam vidio u našem chatu da je on rekao da će raditi shop, pa ne znam je li ovo njegov, no izgleda mi to poput njegovog stila, tako da ću pretpostaviti da je. Bog Peđaks. Ovo je shop bukova od Mr. Brothera i Zobre. Gledao sam njihovu epizodu, ne znam je li još radi, izgleda da baš i ne, jer nemaju baš ovdje još u ponudi nešto, ali ovo će biti shop knjiga. I jedva čekam da ovdje nešto kupimo, ako će prodavati neke dobre knjige, zašto ne, pomoći prijateljima i da, oni će zaraziti nešto, ja ću dobiti knjige. A sada možete vidjeti u pozadini da sam malo radio na, valjda, da sam malo radio na drvu, te sam pa napravio možda pola, ali nije to prava polovica jer treba puno ovih detalja sa strane napraviti koji
toliko dugo vremena potroše da je to nezamislivo. Morate se popesti odozdola sa dirtom, onda postaviti par blokova pa spustiti dirt i tako stalno to raditi. Sa one strane vidite ima kao mala grana iz koje raste drvo. To mi je jako zanimljiv detalj. No da, eto kao što vidite, Peđak sigurno ovo vidi po prvi put. Još ljepše živo kad vidim. No da, radim na tom drvu kad god stignem. Jer ovo mi je trebalo jedno sat vremena, sigurno za to sve, a još to nije to sve što vidite, vidite ovaj glitch, ono crno sve tamo, to je nekakav lightning glitch, no dodao sam 2 korijena velika i službeno sam ostao bez drva, koliko su ovi korijeni veliki, znači tu je deblje drvo na dnu i onda znači imam ovaj korijen koji vodi sve do dolje, kao veliki korijen. Puno ljepše se vidi sa mosta. Imam 6 ender pearlova na sebi. Ne znam odakle mi. I full awesome, ok. No da, vidi se odavdje jako lijepo korijen. Te na drugoj strani također imamo jedan manji korijen na onom balkonu. Skoro sam rekao Balkanu. Na balkonu imamo isto jedan korijen koji se spušta s ove strane, kao što vidite, i kao u planinu. To sam radio neko vrijeme. Dignuo sam ovo do pola, nikad shift nemojte držati ako ste ovdje, nego uvijek space morate držati, tako da ako držite shift jednostavno ćete umret, ako držite space neće vas slime block onako odbaciti, nego ćete se lijepo spustiti. No da, službeno sam ostao bez drva, mislim da je ovo gdje sve što imam, stak i malo manje od pola. Puno vas je reklo za ovu wood farmu da je ostavim. Ovo je privremena wood farma, mislim, ja ću imati pravu wood farmu u bazi, to jest negdje ovdje dolje, ne znam gdje je točno, a ova farma će se, ova meni služi samo za farmanje drva za ovaj projekt, tako da ako ću imati vremena napravit ću i javnu wood farmu, no za sad je ova javna, makar nije nešto previše učinkovita po meni. No da, bez da previše pričam, već i dosta dugo pričam, ja idem bacit se na posao što se tiče ovog drva, pokušati to malo završiti i barem krenuti nešto gore u ovoj epizodi, a kasnije ćemo nešto drugo raditi. Dolazi G u posjetu, vidite ga tamo dolje. Game instruktor. Pozdrav i tebi. Fora je kako ga mogu vidjeti tako izdaleka. Inače, ovo je zadnji stak drva. Našao sam u čestu kod wood farme jedno 8 stakova i potrošio sam ih u doslovno 3 minute, eto. Toliko brzo se ovdje troši wood, ali eto, prije vrhu smo. Stvarno ono, još možda 2-3 staka i to će biti to za drvo. Ali također treba urediti sve ono izvana korijenje, treba urediti ove kao gode, malo da ne bude skroz ravno drvo, jer to nije lijepo. I treba urediti još dosta toga, tako da nije gotovo kada dođemo do vrha, no skoro pa i jesmo već kod vrha. I ja bih se sad htio barem popesti ovako do gore i spustiti dolje da vidim kako to izgleda. Valjda neću lupiti u ovo, dobro je. I upravo mi je sinula ideja što bismo mogli ovdje sagraditi, jer ja ću si claimati cijeli ovaj prostor. Znači, G ide tamo, wow. Oh my god, ovo izgleda ogromno. Jedva čekam da mu malo oblika dam. Ovako izgleda dok je sve ravno, ne izgleda baš toliko lijepo, ali dok dodam ovako par blokova koji strše i možda da sam ga malo nakrivio. Da, vidite, to je jedna ideja, ali onda će možda smetati neki redstone unutra, ali za sad izgleda jako dobro. Stavit ću neke grane koje idu ovako sa sredine, tako da ne bude skroz ravno sve, no ovo mi se sviđa kako napreduje, stvarno mi se lijepo sviđa i onda gore ćemo imati platformu, ali sada moram farmati. No da, cijeli ovaj dio ovdje, od Irene, pa skroz ovdje gdje je ova wood farma, pa do movera i ovaj dio tamo do ove kućice sam ja claimo, barem ću claimati, postaviti znakove da sam si uzeo ovaj dio i ovdje ću graditi pa svašta. To ćemo raditi kroz epizode i tu mislim imati kao svoje pod navodnicima selo, jer prošle 3 sezone sam radio baze ispod zemlje i imat ćemo i u ovoj sezoni nešto ispod zemlje, zapravo sada već imamo u stijeni, no imat ćemo i ispod. Glavni sistem za chestove vjerojatno
a ovdje gore ćemo imati sve onako automatske farme koje će voditi dolje u taj sistem. To je uglavnom veliki plan, konačni plan za sezonu, ali mali planovi će biti za svaku epizodicu ovako da gradimo ovdje neku farmu, ukrasnu kućicu, sve što ćete mi vi predlagati u komentarima. Ne morate još predlagati zato što smo još daleko od toga da krenemo uopće ovdje raditi nešto, ali da, za sada moramo riješiti to drvo, a gore i grane početi. Sumnjam da ćemo stići to u sljedeće 2 epizode riješiti, ali treba se krenuti, raditi malo po malo. I ovdje sam mislio u ovoj planini isto napraviti jednu Hobbit kućicu, zato što sam ja inače veliki fan Hobbita. I gledao sam sve serijale i Gospodare prstenova također, tako da veliki sam fan tog, kako bi rekao, nije serijala, ajmo to tako nazvati, makar postoji bolji naziv, kako se to zove, zapravo sad se ne mogu sjetiti, ali da, ovdje sam mislio kao napraviti malu Hobbit hole, možda ovo čak i preveliko, malo ćemo složiti tu planinu, no sve to u kasnijim epizodama. Imam puno planova, a toliko malo vremena, ali da, eto, samo sam vas htio obavijestiti da se radi na drvu. Evo nas ovdje dolje i što sada radim? Napravit ću si dobar Silk Touch pickaxe, jer sam ovaj Efficiency 5 Unbreaking 3 dobio, ja mislim, od Bunnymana i Brain Warriora, i stavit ću na njega Silk Touch, to će biti, imam ovu knjigu iz Fish Farme, to će biti 5 levela, te ćemo još staviti Mending za još 5 levela, i puho mi je Anvil. Moram novi Anvil kreftati, dobro, imam barem Irona. I sada imamo odličan Silk Touch pickaxe, isti kao i ovaj, samo ovaj ima Fortune 3, a ovaj ima Silk Touch. Moramo mu dati ime, ali nemamo sad pickaxe, nemamo Anvil. Ajde, kreftat ćemo jedan na brzaka, mislim da ide 3 Irona, to jest 3 Iron bloka i onda sve Iron. Eto, daćemo mu i ime, nazvat ćemo ga tako, da imamo Silk Touch pickaxe, i također sam si stavio Feather Falling 4 na boots, nisam ni znao da nemam Feather Falling 4, mislio sam da imam cijelo vrijeme, a zapravo nisam ni imao. No zašto uopće to radim? Ja ću se javiti Veljku uskoro, sada imam samo 6 levela, zato što ću krenuti sada prema Ice Spikes biomu, koji se nalazi, ja mislim, na onu stranu tamo, prema, to je Westu, te, wow, gdje sam propao, te ću pokušati naći taj Ice, Packed Ice, jer mi treba za jedan projekt na kojem želim danas raditi, tako da neću previše duljiti ovaj proces, jednostavno ću samo hodati prema tamo, jer mislim da je on iza onog Extreme Hillsa koji se tamo nalazi, pa eto, vidimo se tamo. Stigli smo do Ice Spikes bioma, gdje se nalazi ovaj lijepi Packed Ice, koji majnam ovo, ja mislim, je Silk Touch, je, dobro je. Sada ćemo skupiti, a što više ovoga što mogu uzeti, neću previše, zato što htio bih da ovdje ostane i za druge igrače, svima kojima treba mislim da imamo neke ghost blokove, jer sam prebrzo ovo izmajnao i sad su se negdje imamo ghost block 100%, jer vidio sam da sam zagličao. No uzet ćemo pa barem 2-3 staka, da imamo i za kasnije ako će nam trebati, ali ima ovdje dosta tog ice-a, no primijetio sam da je tu border već. Tako da ovaj biom se nastavlja još tamo dalje, ali za sada je ovako tu ograničen. Ja ću se javiti iz obri, naravno, samo da skupim ovaj sav ice. I već imamo, ja mislim, sigurno oko stak, ma i više, 3 staka, 2,5. I neću uzeti, kao što sam rekao, previše, možda uzem eto još par stakova. Čisto da, eto vidite, tu je jedan ghost block, ćemo probati ga naći. Da, tu je negdje, tu je bio. To se dogodi nekada kada majnate prebrzo i onda jednostavno se stvori tako ghost block. No da, ja ću tu skupiti si malo leda, evo još jedan, ne mogu proći. I tu ih ima, wow, ovdje ih ima zbilja puno, zbog toga Efficiency 5 i majnanja, insta majna sa tim glasom, tako da se stvore. No, bez da previše duljim, skupit ću još malo i onda se vraćamo doma. Evo nas u Netheru, skupljamo kvarc i uzeo sam krivi pickaxe sa Fortune 3, tako da dobijemo puno kvarca, jer će nam trebati puno kvarca. A sa Silk Touchem skupljam ove glowstone,
Čisto zato jer mi trebaju za ukras, a i za redstone lampe mi također treba taj glowstone, zato skupljam i njega. Te za sada mi dobro ide sa kvarcom, sav ovaj sam našao na površini koji sam do sada skupio i moram reći da sam imao dosta sreće, malo sam otišao dalje od portala, ali znam otprilike gdje je, to jest znam koordinate kako se vratiti. Te sada ćemo uzeti ovaj glowstone, ali sa silk touch pickaxeom, tako da ne gubimo nikakav dust, jer uvijek je, to vam je dobar savjet da glowstone uvijek uzimate sa silk touchem, jer inače nećete dobiti uvijek 4 komada kada ga izmajnate, zato uvijek glowstone uzimajte sa silk touchem iz nedera. No da, eto, to su pripreme sve za neku stvar koju ćemo još, nadam se, danas barem krenuti raditi, a dovršit ćemo možda u sljedećoj epizodi, no uglavnom još neću odavati šta je. Vidjet ćete sve kada skupim još ovaj malo kvarca i kada krenemo to raditi. Evo nas u bazi, došao sam po par stvari, samo da provjerim da nema ovdje nekih mobova, jer i zna biti. Došao sam po malo bone meala, ako će mi zatrebati, no mislim da neće. Došao sam i po ovaj rose bush, jer će mi trebati crvena boja i staklo. Uzet ćemo ovako stak i pol, za svaki slučaj mislim da mi neće trebati više ovoliko bona. I da, znači započeo sam graditi shop, svi materijali su mi tamo, ne možete ga vidjeti jer je iza ovog Mr. Brother, ovog s moje strane, tako da se od mene ne može nažalost vidjeti. Mislim da će se sa drva vidjeti, ali ovako iz špilje baš i ne. No eto, možda vidite ono bijelo pored, to je taj shop od kvarca. Sav kvarc sam pretvorio naravno u kvarc, to jest nisam sav, neke sam pretvorio u chiseled kvarc, neke sam u pilare i da riješimo ovog witcha, kako je izbjegla, sad nas iskužila, kako blokira udarce, tako, sad si ti popi potion, tako da te mogu ja lijepo ubiti i nismo dobili nažalost potion, no nema veze. Eto vidite ovdje početci kako su krenuli sa kvarc pilarima i sa kvarc stairs. Ovdje ima jako puno mobova unutra jer oni nisu ništa rasvijetlili. Tako da Mr. Brother iz obra riješite to, ali da, eto, ovako je krenuo shop izvana. Tu su mi inače još svi materijali i imat ćemo nešto jako posebno na ulazu, a to neću odati, to ću sagraditi, to će s redstoneom biti dosta komplicirano, nadam se da sam si ostavio dosta prostora, ali da, ovako će izgledati po veličini shop, mislim, neće biti ovo shop, ovo će biti zapravo kao dućan gdje možete doći, napišete molbu da vam trebaju, na primjer, ne znam, 3x3 vrata u vašoj bazi i ja kada dođem to pročitam, javit ću se vama, dogovorit ćemo sve, na kraju cijenu i eto, riješit ćemo tako vaše potrebe za redstone uslugama. Gdje mi je mač? Tako, dođi skeleton. Zar je toliko hitova sa mačem? Tako slab imam mač. Sharpness 4, ja mislim imam. Da. No, bilo kako bilo, ja ću vjerojatno sagraditi cijeli shop, te ću vam onda na kraju pokazati. Staklo je za prozore, redstone ću sagraditi vjerojatno isto iza kamere, jer stvarno će ovo zauzimati puno prostora i bit će dosta komplicirano. I vjerojatno ćete vidjeti sve na kraju, samo da ne majnam sa silk touch pickaxeom. Zapravo, da, tu mi je silk touch pickaxe, sve sam lijepo alate popravio od ovog XP-a koji sam majnao u nederu. I da, eto, idem složiti taj sav redstone i onda jedva čekam da vam pokažem kako će izgledati. U redu ljudi, prošao je cijeli dan u pravom životu, prošlo su više od 24 sata od kad sam zadnji put snimao, te sam sagradio ovaj ulaz i sad ćete vidjeti kako se ovdje ulazi ako će ovo raditi. Ne radi svaki put nažalost zbog laga na serveru, tako da mi ćemo stati ovdje ispred naših vrata i kliknuti ovaj button, vidjet ćemo što će se dogoditi i ispucat će nas na drugu stranu ovih vrata. Kao što vidite, ovo je ulaz koji se događa ispod pravih vrata i mislim da je onako fora ulaz točno u naš shop, to jest ovdje gdje ćemo nuditi naše usluge. Sada ovdje možda vam izgleda sve kao da je ovdje pala bomba i eksplodirala u sve razne boje i oblike. No, ovo je zapravo jedan sistem koji radi savršeno. Kada pređemo preko ovih prešpletova, čućete pjesmu i vidjet ćete puno stvari da se događa. To je sve
točno koordinirano kako treba biti. Ovdje dolje, ako se spustim bez da umrem, imamo znači našu pjesmu. Ovo su naša vrata, ovo je redstone od ovih vrata koja dolaze od ispod. Vidite, tu je hrpa redstona i sve je tako kompaktno, tako da vam ne mogu baš ni previše pokazati, jedino ako dođemo ovdje dolje, tu je malo urednije, jer nekad znaju ova vrata zagličati pa se stvorite ovdje, zato sam složio ovdje da pokazuje izlaz, tu se može lako izaći. No ovdje imamo znači redstone, sad se ne mogu više ni popesti, moramo ići okolo. Tamo imamo redstone od svega onoga što se ovdje događa. Znači tu imamo prvo pjesmu sa ovim note blokovima. Ovdje ide naša pjesma. Prvo sam imao klasičan rock ritam, koji vi koji slušate klasičan rock znate kako ide. A zatim sam dodao par još snerova, dodao sam double kao hi-hat i dodao sam klavir, tako da izgleda onako više veselije. Te taj signal ide ovdje gore u biti i ovaj je glavni input u ovo sve što se ovdje događa. Znači imamo razna svjetla koja se pale, imamo ovaj minecart koji putuje, imamo ovog armor standa na kojem će biti moja glava i armor koji ide lijevo i desno. Te još ovdje imamo par praznog prostora, tu planiram dodati isto još par stvari. Tu je iza negdje pauk, jer ovdje je rupa nekakva, tu si. Cijelo vrijeme ga čujem kako me živcira sa tim glasom, tako da ovdje se treba isto još dosta rasvijetliti. Ovdje još moram dodati nešto, te dodati pod koji će biti od white glasa. Ovdje imam pripremljeno malo, ali nemam još puno, znači pod će u biti ići na ovoj razini. Samo moram paziti ovdje gdje su slime blokovi, tu moram dodati node blokove koje trenutno ni nemam na sebi, možda imam ovdje. Nemam uglavnom više ni node blokova, oni će ići ovdje gdje je slime blok i pod će jednostavno biti ovako od glesa. Tamo na kraju ćemo imati moj stol gdje ćete staviti vaše narudžbe, to jest ono što želite napisati u knjigu, to ćete staviti ovdje u taj chest, te ću ja kasnije onda to pročitati i dogovoriti posao sa vama. Tako da eto, još imam malo posla ovdje napraviti, to jest puno posla, dovršiti malo redstone, složiti krov, te ćemo iznad ulaza imati isto nešto što će podsjećati na moj shop, to jest na to što je u vezi redstona. To ćemo imati ovako ovdje gore i mislim da će to biti fora. No eto da, ljudi su drugi također počeli raditi shopove, Rampa je srušio svoj, Tanjuška ja mislim da radi ovdje shop i eto, polako se kreće sa shopovima na serveru, to mi je jako drago da se krenulo. No da, eto, bez da previše pričam, idemo ovo sve napraviti, neću vas obavijestiti sve dok ne bude pri kraju, onda se ponovo čujemo. Evo ga, dovršen je shop, imam 0 levela zato što sam umro još 3 puta, to jest Mr. Brother me namjerno ubio, jednu glavu imam čak i na sebi, vidite kako mi izgleda glava veće. I da, redstone help je dovršen, uređen izvana kao što možete vidjeti. Sam postavio glowstone i lišće tako skrivene kao torčeve. Sve sam malo bone millao, postavio sam jedan veliki redstone torch ovdje, tako da se može vidjeti iz daleka gdje je shop. Vrata i ovo nisam previše ništa dirao, nadam se da ovo radi. Nekad radi, nekad ne, no evo vidimo sada baš radi. Tu su pressure plate da se ovo aktivira. Eto, čuli ste i ovu lijepu pjesmicu. Malo sam još tu složio par stvari, vidite, poput ovog redstona tamo. Morao sam pomaknuti, no izgleda sve u redu. Ako želite možete doći ovdje dolje i pogledati kako izgleda redstone. Ovaj level je da se sve ponovo aktivira pjesma. Eto, to je pjesmica ovdje, tu možete vidjeti malo redstona ovdje dolje i ovo bi zapravo trebalo rasvijetliti nam torčeve, postavit ćemo glowstone ovako. Tu sam inače radio, zapravo nećemo ga baš tu postaviti, nego ćemo ga postaviti recimo u zemlji. Tako, i ovdje ćemo jedan da se ne spavna slučajno ovdje neki creeper i netko dođe i bum, gotovo je. Imam dirt, može da i ovo pokrpamo. Eto, tako da bude što ljepše ovdje za sve posjetioce koji će doći i razgledati redstone. No da, dosta je zeznuto izaći odavdje. I što se tiče ovog dijela ovdje, znači tu je moj Razer laptop, kao što vidite. I ovdje sam ja koji eto
prodajem ovo. Tu možete u ovoj knjizi sve pročitati što se tiče pravila, znači dobrodošli u Redstone Help. Ovo je dućan u kojem je vlasnik Luka 553 nudi usluge pomoći oko Redstona. Ukoliko trebate pomoć, krenite stranicu. U ponudi imamo automatske farme, na primjer chicken, fish, melon, pumpkin, snow, ice, tajna vrata, 3x3, 2x2, 3x2, u zidu, u podu, tako dalje. Farme koje olakšavaju igru, kao na primjer iron farma, potion farma, wood farma, ulaz za koje je potrebna šifra, item ili broj, razne automatske dekoracije poput fontana, bikona i tako dalje. Ne bavimo se prevozom villagera, mislim da sam ovo krivo napisao, prijevozom, ili dobro, ne znam, sve ostalo. Ukoliko želite naručiti Redstone Help, sve što trebate je uzeti praznu knjigu iz česta, napisati kakvu pomoć trebate, objasnite gdje se nalazi to mjesto, datum do kojeg vam treba sagrađeno i hoćete li vi dostaviti materijale za gradnju. Cijenu dogovaramo na mjestu gdje se gradi, plaća se u dijamantima ili nekim vrijednim stvarima. Za sva pitanja pitajte Luku 553 kada bude online. Hvala Luka, eto to možete pročitati ovdje. Tu su prazne knjige u kojima će ljudi napisati svoje probleme, to jest zahtjeve. I eto to je shop, ništa previše dekorirano. Ovo još moram sakriti nekako te redstone blokove, za to još nisam siguran kako ću rediti. Imamo malo zelenila i to je u biti to. Tako izgleda naš shop za kraj. Sviđa mi se pjesmica. I eto ga, netko je tu na konju nevidljiv, Zobra, a na svom šalabajzeru. I o ne, ovdje je opako bitno polje, nije ništa rasvjetljeno, zombi padaju s krova. Dobre, riješili smo ih. Tu treba malo rasvjetliti Tanjinu kuću. No da, eto ljudi, to će biti to za ovu epizodu. Završit ćemo je evo ovdje sa Zobrom. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu na Krokrek serveru. Ako vam se svidjela, kliknite like, podržit ćete mene i ovaj serijal. U komentare napišite, ne znam, što god sam rekao u ovoj epizodi da napišete. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!